JAFA KADC District Committee Open Klurdung L.P School along akejoi pen medical help camp kapadodam. Aruni phai kebarni langphera hawarang bongpen kapapidun huba hawar Klurdung L.P School along akejoi pen medical help camp kapadopon. Bangso Jaimek Jasemet Journalist Association for Assam Pathek pen JAFA KADC District Committee pen Chipatiripi Ponsi District Help Society KADC atum cherabdun si padoponlu. Lasolong Klurdung hawarong korehini aradatum kadu kabedon pharuhinra phokke babang phobang pisose aradatum aphan meka chicharche nokang thong iso keso osomar kachopathe tibia keso cancer keso phupok keso pen cheng lok pen na ana keso ke do to aphana ki joy pen selang ponlu anpar ta kiduk de rahawar aradatum ke bang jelangar ni akejoi pen si kechelang pon long ji aphanta ayushman bharat akar sitam akejoi pen si semar piponlu labang so jai megalong Dr. B.S. Tokbi Gaina Dr. Ubjili Kropi Medical Officer Dr. Rengmir Soronghang P Dentist Dr. S.K. Das ENT Dr. Nirpening T Eyes Specialist Dr. L. Launjen MD Dr. Himadri Boraguhai CHO Dr. Swagata Bhuyan CHO Dr. Talim Ingti Katharpi CHO Dr. Homayo Difusa AYU Dr. Samjoti Das MD Penchenglok Bang Thom Kep Sose Staff Nurse Pharmacist Asa Tumanta Chetong Dun Sia Methang Asaya Teng Pen Rada To Aphan Kiso Lang Ponlu Bangso Sayang Deng Ke Deng Ponalong JAFA KADC Bidi Sarkiri Rong Hang Pen KADC Autonomous Council Health and Family Welfare Iam Surjo Rong Par Klurdung SGB Rong Asar Klurdung L.P School SMC Amepu Klurdung L.P School Headmaster Rong Rada Tum Kachirap Kachitudun Thekapot JAFA KADC Amepu Sampribia Hin Pen Akero Pipa Zirpon Lapenon Ke Bang Jilangar Ni Sitame JAFA KADC Pen KADC Lokapa Pidun Hubahawar Kedo Anadimalong Sitame Buthor La Pusona Sai Ke Klem Ponthuji Aphanta Alang Lihin Pen KADC Arada Phan Than Pachini Pon News Desk Report Malong News Dr. B.S. Tokbi nili ini ke ni ini spesialis samsi ni tak nom ni kibang lo tapi nili gelang bom kalau somar cepat bom soren atau masih lang bom asal bang nili kebolon tak sap Klurdung sap sentarang dang angkang lo asabah ini do asal bang pen bang Chris Sirkep pregnant women do tak hotel non pregnant bom do seperti bom Chris Sirkep do asal bang pen nili non bang Sirkep ini lah so kiem long ni non bang Sirkep lang long non bang kep tu lang ala tumbang ni khoblo en lo mane kedam tang la barani helkem do ini season do kata laksi ene asa bela doktor tu no cepat lang long lo situ asi non bang kep ni non ni lang long bang Sirkep bang non ni lang long so kelang an ni kelang an bang kado kawe bang Sirkep ta mi pun so situ high risk puisi ta ke abi Sir, sona kisu kelang pen aprang pen non kici prekson ke asabo kici prekson dulu masa. Kaci prek mene aprang pen pada non kaci prek du piglo. Non bang ke pedam eten ni bang Sirkep kelang ta high risk ko abi anemia pusona kisu abai mene. Pesar ke du puson thelong pelang. Mene kaci prek so bang do lo mene. Ni aprang si ta batais ti bang odak juning mar sa ceklo. Super. So pinon me chu ni kan siap pi aku ni dagwang tulong lo. Selang itu mahin pen aphan pandak asosiasi ko choro tu. Sir, pusona kisu hodla hola cepat heve ka tum kuson se kidu kicingrai nei mala sepetan sepetan. Langsung cepat ke dona ni kicingrai nei bang galalo mane ni tumla antenatal check up do. Semua cepat hello punote ne asar ba adung het sub center long damsi la kuson si ne cepat lang do nei ma hala tulong pen kisuma lama julong. Masih dong se cepat hello punote alang tum dak recession cikuri nang ko recession ANC recession ku diku na cikuri nang ko la so phi alang tum phan ne check up pangching ko la son thosi ne tum kicing sige folic acid person people la pen cikrojon thoma phi punote iron people calcium people ciklon bang son check up dam bom son pressure lang ko weight lang ko son sombong je pini kasik sakdo pressure bang mani bang ongchet ho awi kiju mason dokok nak ho punote na son mani tu malah pang tek tu po am special care alang tu ban aku pitu Chorolo sir. Kado le phanta chorolo da pinin nitum Klurdung hawar long nitum Journalist Association for Assam mate thek pen JAFA KADC District Open nitum penangan nitum department pen Health and Family Welfare Department cingwai si nitum pinin la bangso health camp pamanong lo pinin la bangso adin bang kelake Klurdung L.P School long si patolong lo one day health camp pen total apai dak non an bang pharoi ni da bak mulu kutung
si jalan pon long lo lasi ini rong lo dak kado we rat man tapai dak rong krip ho ni pan ni susi adat do rong ko dah ini adat rong do pusipu lasi labang solong sita me penangan rong adat tembangan ang citam situ lo lasi nilitung JAFA pen sita me alang litum han lapan kebang ben lapen munduk lang situ dum thegapot nilitum han pen sita me kurang thupajir lo lapen nilitum long lagi toy dun spesialis atum do doktor dum do alang itum sita mege exam mahawar pen itum dong dak alang sitong dun pen ge itum ngani rong arat la pen chinglok la pen itum sita mege ining jing samno la pen alang itum bantu lo la pen ke chulu kan tu nai bang la lo itum han along sita me dak pini lang so one day free health medical check up long alang sitong dun spesialis doktor dum han sita mege itum churung tu la bang ke Dr. B Zaini Dr. SK Das ENT Dr. Nipen Inghi eye specialist Dr. L. Lozen MD Dr. Heman Difusa Ayus Dr. Samjuti Das MD lapen penangan pini sudah me doktor dum sudah medang cetong dum pen pini bang so healthcare mang ke samjin pen chun pon lo kado so non ai tom là JAFA pen non cái gì phang cái này sang cái có cái đèn pon nó sang được làm lasi lalong hiltum non anbang hiltum ke chengsi pharman ma ke pini dak dolo lapen next abang ke non son mijung long sita medo dopon lang langbong ning pi long sita medo pon lang lapen kakijana habar sita medo pon lang lapen lan tu kali hiltum kapre department men sita mege non son veterinary department pen chenglok kapre department men sita milito atokan nu awareness epidemi pasin hiltum jesik pon lo Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klurdung L.P